Assalamu alaikum. Efirde zaman noyabrning 28-i Qrim ishg'olining 1370 kuni studiyada men Alima Aliyeva çalışam. Женевада Birleşken Devlet Cumhuriyetinde forumu başlandı. Forumda keçken hafta devamında Ahmejit'te yakalangan Bekir Degirmenci iştirak etmek gerek edi. Bekir Degirmenci 2 ayga yakalandı. O sankim büyük miqdarda parаны talap etkeninde qabatlana. Şimdi ise bu toplaşıvda Milli Meclis azası Eskender Bariyev iştirak etti. Onun bildirgeniне göre bu forum 3 gün devam edecek. Toplaşıvda 2000 devlet memurları, iş adamları iştirak ettiler. Eskender Bariyev onun deklarasiya boyunca kanunlarını bozgan Kırımda insanların hakları bozuluvu boyunca hikaye etecek. Nefbetteki yayınlarımızda tafsilatlıca tarif ederimiz. Qırımda gayip olgan Enver Sufyanov'nın taqdiri öyledi belgisiz kalmakta. O noyabrning 21-inde işke ketkenden berli evine qaytmagan. O Ahmejit jivarınıdaki kollektivniy sadi bölgesinde yaşa eken. Kim bir malumat sahibi olsa ekranda qayd etilgen telefon vasıtasından haber etmege rica etili. У нас есть памятники коллективные сады. Говорят, его там удерживают за какие-то долги. Но мне точно неизвестно. До этого я с ним разговаривала. Говорю, мы кому-то должны. И он мне говорил, что у нас все хорошо, наоборот, нам должны. Bugün Ahmejit şehrinde 26 fevral işi boyunca mahkeme oturışı qabatlanganlarını dinlenuvi devam etti. Keçken mahkeme oturışını texniki meseleleri boyunca bugünkü kunge keçirdiler. Kurçalayıcılar tarafı soraf keçirilmezden evvel video vesikalarını bakmağa talap etti. Bugün advokatlar texniki bozuvlar olmaz dep inanalar. Мы надеемся, просмотрим это видео и, возможно, кое-кого из наших подзащитных уже допросят по данному делу. Нам приходится работать по копиям материалов, то есть мы практически нету ни одного оригинала в материалах дела. Так еще и получается, не все приложения есть, которые якобы следователь собирал и прикладывал к делу. Вот с такими материалами приходится осуществлять защиту наших доверителей. 26 fevral işi boyunca mahkeme oturışı 2 yıl evvelsi başlandı. Bugünkü kunge bu iş boyunca Ali Hasanov, Mustafa Degirmenci, Eskender Kantemirov, Talat Yunusov, Arsen Yunusov, Eskender Emirvaliyev ve Eskender Nebiyev qabatlanalar. Ular 26 fevral 2014 senesi Qırım parlamenti yanında olup geçken mitingde iştirak etkeninde qabatlanalar. Amerika prezidenti Donald Trump Ukrayna birlemliginin tarafdari olup zapt etilgen topraqlarını qaytarmasını istey. Bunu Amerikada Devlet Departamentining maxsus temsilchisi Kurt Volker politika mecmuasında haber etdi. Ona bildirgeniне ko'ra Ukrainada yuz bergen jang bitmegence Beyaz Sarayning bir sıra vekillari Moskvaning munosabatlarini eleştirmege rad etmekte. Hozirda esa Rossiya, Avropa ve Amerika sanksiyalarından qochib olamaz. Якщо ми збираємося отримати покращення у відносинах між США і Росією, ми не хочемо топтатися на місці. Ми хочемо більш конструктивної взаємодії. Я знаю, я сам чув це від президента. Він прагне досягти миру, прагне вирішення кризи. Він хоче, щоб Україна повернула собі свою територію. Qırımda bir kişilik narazılıklarda iştirak etken insanlarga işgaleci polis xadimleri memuri protokollar ketirmege devam etip polis bölüklerge davet etmekte. Bunu Jankoyda yaşagan Mustafa Süleymanov isbatladı. O oktyabrning 14'te işgal etilgen Qırımda bir kişilik numayışga qo'shilgan edi. Это был наш участковый. Цель его визита была составить по отношению меня административный протокол. Когда я начал изучать сам протокол, да, то прочитал в нем следующее, да, что все обвинения строятся якобы на том, что мой одиночный пикет они связали с остальными пикетами, которые проводились в этот день. И этим самым пытаются, да, доказать, что это было несанкционированное
собрание людей, то есть несанкционированный митинг. Октябрьнің 14-де Қырымның фарқлы көшелерінде файлер Қырым мұсылманларына қаршы япқан репрессияларыны тоқтатмақ талабы елі бір кішілік наразықларға чыққан еді. О күні 49 инсан тұтылған еді. Қырымлылар ишғал етілген Қырымда Украин паспортларынан электрон нефбетке турмаға оламайлар. Бұны ақ құрчалайжылар білдіре. Олардың білдіргеніне көре бұл электрон нефбеті Украин гражданларына қолайлы олды. Ама Қырымлылар үшін проблемалы. Чүнки бұл электрон нефбетіне турмақ үшін жеп телефонының Украин номерасы олмақ керек. Қырым ишғал етілген сон Украин номераларынан телефон бағы жоқ. Бұна көре Қырымлылар қытаға келіп, кеч қызметлерінде жанлы нефбетте турмақ мечбурлар. Бір күнден евленме кенді Қырымлыларға да мүмкін. Қырымда Украин президентінің даими темсілжесінің білдіргеніне көре, Қырымлылар 15 ноябрден Херсон, Генический ве Новая Каховка кебі шәлерінде бір күнде евленуі ресмілештірмеге ола білелер. Бұл Украин Адлия Назирының Дөнев проектыдар. Амма böyle тез evlenunun fiyatı tahminen 6000 гривняны тешкіл ете. Балалар елінен япылған яқшылық ачық юреклер білешмесі böyle адынен хайрия акцияны кечірді. Бұл сефер 9 яшында олған Эмиль Аджумуратовның тедавиленмесіне 65 000 рубле топланды. Балада ДЦП хасталығы бар. Мерасимге келген инсанлар чешіт мастер-классларда иштирак еттілер. Некоторые из них впервые на нашем мастер-классе. Например, сегодня мы пригласили ювелира, он показывает, как правильно делать серебряные кулоны. А также у нас есть шоколад ручной работы, дети делают его самостоятельно. Разукрашиваем деревянные куклы впервые. У нас такая цель, чтобы помочь детям, которые больны ДЦП, и чтобы просветить наших деток и дать им такую возможность узнать, что такое шоколад ручной работы. Детям очень нравится, пользуются успехом, мы очень рады. Тимур Ибраимовның сой ақрабасы Қырымдан асырлар евелсі кетті. Ама бұна бақмадан ой тамырларыны ұнытмай. Бұны оның анасы ярдым етті. Анасы ona Сежере китабыны асабалыққа қалдырды. Белі театр актері, оның балалары да Қырым татар тамырлары ақында білежеклер деп емин. Театр асқыжыдан башлағаны Тимур Ибрагимов яқшы біле. Белі актер, продюсер театр дейшіні театр терзісі вазифесінден башлады. Енді о вақыт театрсыз яшап олама жағына аңлады. Наверное, вся моя жизнь. Вот мне 60, из них 41 год я в театре. Бұл вақыт девамында Тимур Ибраимов онларнен роллер ойнап 5 театрны яраттан. Бұндан да ғайры Ибраимов Киевская пектораль атлы театр мүкафатының яратыжыларындан бірі сайла. Тимур Ибраимов кино чекімлерінде де чоқ иштирак ете. О 6 ай девамында кино чекілген мейданларында вақтыны кечіре. Сеньора, я жду, что вы подарите мне сына, который служит и живет. Тимур Ибраимовның қорантасы 1917 сенесінде Қырымдан репрессияларға оғрады. Екінші жән-жәнке башламыздан евел Қырым ярамадасында оның бірде-бір құдығмышы қалмады. Тимур өз тамырларыны ұнытмасын ве өз балаларына да тариф етсін деп, оның анасы чоқ талап етті. Оның анасы Шежере китабыны яратты. Дело в том, что пока мы помним о своих предках, они живы. Я, и как и мама, мы не хотели забывать о том, откуда мы, наши корни. Тимур Ибраимов Қырым ишғалini қырсызлав деп адландыра. То, что произошло в Крыму, меня не совсем-то и удивило, но как можно взять и украсть у человека там, или у народа, которого ты называешь братским народом? Это просто позор. Қырымда Тимурның туғанлары олмаса біле, о әрдайым ватанда өз көшесі олажағына ишана. Оксана Гуцул, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Бұл ise sonki haberimiz еді. АТР yayını devam ете. Biz ile olunuz.